Atongeria ba kanisa ya Methodist SYNOD ya NYAMBENE batongeretwe kinotia na mpyo iboritie atongeria ba MERU kwithira bena ngwataniro na kurita ngwiba yamwe boi kumane na nkuchenira chithirite ikionekana ati KMCs na gavana wa kaunti ya MERU Kawira Mwangaza anampyo nende kithetie kwaraniria ngavana ya chekero ariro muritete inere ya thato rogetera wa muribwa koti kumenya kethira rogeta mbere arite yaki mushemanio yosho kiankatho MCK akadami ntere chia dhirogaiti ni askofu wa kanisa ya Methodist ndene ya NYAMBENE SYNOD kinotia na mpyo akinyite na atongeria bangi ba kanisa sukuruni ya MCK ya kandemi ya dhirogaiti antu ajukitie kanyagaka kuromba atongeria ba thirikari ya kaunti ya MERU ma MC na gavana Kawira Mwangaza roi bakarenthi baranirie baswe ngwataniro tontu ibubu kareta witi na mbere atongeria wetu ba kaunti ya MERU ndenda mumenye mugongo ya MERU iyo twende na pega kamuongo yuna kwa wengwa tuku watana na tubarabati daro bantu bakarendiburu atongeria bakarendiburu nigenda bakomba kutwa uraba komba kureta ngwataniro tondu tuga kureta ngwataniro twakana tukirira mampu ya kuchoka na nyuma kimaendeleo na tugeka na mbele uchoka mwaka muthia ukiakwithira tutumbo karandiburu twaraniria kurekanira ariuga ibarekanire wabo bwinde buri antu bakumenya Murungu na ibilia no turita na mantu ya kurekanira ukiakwithira tumba kurekera muntu ronge ndene njakuru ndene ndwabaro ndwanendere iritira kinya uwe ukiakwithira turekera kinya uwe turekerwa KUROMBA atongeria wetu naraba kamitie naraba kinyanite kiro atongeria bwao barekanire na bawatanire nigenda tukomba kuruta ngugi turi timu imwe na tuwatanire na atongeria ba kanisa badu tuburombera nenya muno iyi ne bakiruguria mbasi njero ira sukuru yirikitie ikuguriro imtu wendi bobwega musonko akomekana takira agwatanite na utongeri ba sukuru yistani digitali sukuru musingi jwayo jo kumenyekana ne jwa anantigwa nankia. So we talked with the clerk baraja na clerk. He said I mean this promise, I will fulfill it. No tunda ekere wira ne bola sima de boyoria. So it was against so many people. But finally said, I'll give you money. Lakini kelak awal wakata danya daktari besa. 66. Tabasi kwa ito 36. But I thank God now we have 51 seater bus. Na ito na basi ya ito sawa. Ito so we have no better ones to really appreciate Mr. Clark. Dennis Mugendi Weru Juma sukuni ya kilaki MCK ya kandemi ya dhirogaiti Gembe South County ya MERU.